Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito yung programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Hindi nga ro din iba sa papagayam na to'y ti pagkasalitaan ni Lord nga napauluan, panagsupapak. Sagudahin nga ro ti surat. Dear Manong Nemi, ubingak palaing idi Manong Nemi, ngem na ikitikiten iti panunot ko. Dagiti sang kupulos amalipatan apasama. At danakam ko Manong Nemi di madisgrasya ni tatang iti panagdrive na ti pampasahero nga jeep. At dadwa nga natay nga pasahero na kat nairaman pa isuna. Gapulayang ti panangliklik na. Iti ubing aglasat lumasat iti kalsada ngim isoda mo tinidong par, kahit na lang saan nga madidlidan ti ubing piman. Segunda ita, iti istorya ni nanang. Numampay, naganus pa lang iti panunot ko, nga kastaon iti panakakitak, ti panagladladingit ni nanang. Agasmat ti panagladingit ko. Tamay mesaak nga anak, awan kamsat kun tanatay maten ni tatang. Marigrigat kami lang idi Manong Nemi aging ka nga nakastrek nga nagtrabaho iti may nga dakkel nga balay. Kaya't nangasawen Manong Nemi baknang. Kaya imbaglakid din tayo manugot da manong nga agyan ni nanang akas katulong iti dayta nga balay may sa kadagiti katulong nga itugot nak tawan ti pangibat yan na kanyak manong. Agradwanak idin. Idi sumrek Manong Nemi ni nanang iti maysa nga balay, akas katulong kat intugot nak. Nangig ko Manong Nemi ti saritaan, dagiti agasawa, nga kingkuka ti balay, idi makisarita da kini nanang. No, talagang awan ti pangibat siya iti anak mo, di, agnaed ditoy. Kaduam nga agnaed dito balay, agkakwarto kayo, numangang ka, mangan metenta anak mo. Numaturog ka, maturog metenta anak mo. Nasiat met, ada ka ayam na, kada iti kakaiso na met nga anak mi. Agkasadar dan sa, agpadpada nga babae. Ayun sir, aggraduan to ni Lord ng anak ko. Kagaragahani, tayo mo mo dyan akta. Na, janak tayo mong mat. Yoli ha. Yoli. Hoy. Nangig ko ti Yoli nga nagan Manong Nemi kat imasadag ti may nga napintas nga kapad. Agkatayag kam sapay. Nagpadpada kam titawen. Nga mamuklatan Manong Nemi nga talaga nga baknang kapag napintas ti bado na. Nagpipintas na kita ayam na Manong Nemi. Idinto ta siya, dati badok Manong Nemi. Mangrutay nga rod, kasta kinakurapay mi kininanang. Api ka di daddy,
Kapay ka di, mami. Mamukeng ka. Dito'y agina. Ha? Nga sumrek nga katulong. Ninanam nga, manatnaga mo tayo? Eh, Mirna, sir, Mirna. Anak mo nga, Lorna. Ah, di Lorna. Hello, Lorna. Eh, hello, sir. Hanggang babayin, anak. Hanggang babayin. Napi nga kumkyapot ka yan kininanang mo. hanggang babayin. Hanggang buteng ka na kami. Hanggang mga nakabut-buteng. Ya? Hanggang mga nakabut-buteng nga gasawa. Ken, ito'y kakaiso namat nga anak mi pailang. Ni Yuli, agkasadar kayo. Ito pa naglulukat ti klase. Agbatbata kayo doon nga sumrek iti grade 1. Baka kayo ito nagkaskolaan. Ay, sir, saan siguro nga mabaling ang kaskolaan da? Ta, siyempre, ti anak yu akit agbasa iti exclusive nga eskwela. Idin to ta anak ko, at siyempre, nagitay pang publiko lang nga eskwela, ta maibagay kada kami nga nakurapay. Tapi ko ma, no kaya't mi nagkakuyog da, ag kada di mo kadi kayat nga aggayam di kita anak tayo. Ah, saan siguro maikarkarit anak ko kada kayo, sir? Abi, saan ka nagsawa di kasta? Aya, ti ba nang tratarmi dito, kada kita, kas kada kayo nga katulong, kata, ti bilang mi nga, membro ti pamilya. Aya, agaman kami kada kayo, sir. Isong ikatanyutan niyaman na panagalumiim, ikatanyutan niyaman nga panagbain, ikatanyutan niyaman na panagbuting. Awan ti sa baling kabuting iyo, hanggang na kami ni Apo Diyos ti kabuting tayo. Kahit nang sawan, magbuteng tayo nga agaramid ti madi. Awang kasmat lang iti nasyaat, nga panagaramid, uno, aramid nga nasyaat. Agamanak ka na kayo, sir, ma'am. Talagang nakasayasayat ni Apo Diyos ta. Dito na kami nga turong nga gina. Kita, dakilo na yung pagyamanag ta. Kadwak ti anak ko nga gan dito eh. Hawanin ti sa pulag pa ita. Libret pagyanami, libre patikaan. Sa agsweldo agpay nga at da maurnong ko nga paranto iti nasa naranya nga masagbayan ti anak ko. Basta laki di pakitam, kani parek nimbot mo, kinasyaat mo, Mirna. Aya, sa mong pag-iban ti trabaho. Sabagay, samad lang siksikat at ito nga katulong. Ada division of labor ako nada. Sika ti paradalos. Sa barit ti paralaba. Sinong matlabanda ni, talo kami. Magapot ti negosyo, ada ay hotel and restaurant nga negosyo mi. Ada giti paralaba, akit talagang adot labanda ta labanda kita ikwa. Mag-astar, mausar iti hotel. Ay, ada ko mga parabura na kayo ni Apo Diyos, sir, ma'am, iti duras ti negosyo yo. Uy, sabi ko ma, awan ti sa baling ang pangipayan, mino, ti matlay tulong mi ti padamang nga tao, nangruna kada kayo nga kasapulan ti tulong, kaya, kasapulan da kayo, gabota masapul mi ti katulong. Kasapulan da kami met, gabota, kasapulan nyo ti sumrekan nga kaskatulong. Tulong-tulong ako nada. Agaman kami, sir. Ma'am, manong nemi nangag ko di kita nga salitaan. Kat na ipasagipsip iti panunod ko. Wan manong nemi. Nga madlaw ko met at talagang hasta unay itiragsak ni nanang ko. Tanakasarak kami ti kaskada Sir Briggs ken ni Ma'am Nelia. Naamuak da ita, kalpasan nga, nakapagsinangid kami kini Yuli, nga anak da manong. Hindi damo, kat mabain na ka talaga atanin, agidjat kam launay kini Yuli. Anak-nak ti katulong, isuna kat anak ti amo. Nimisumot lang ti mismo nga nagkuna. Lorna, saan ka babain? Ha? Hanggang agbuteng kanya. Hindi ka di kayat nga gayam? Kayat ka Apikid din nga saan, ma'am? Apihawagan nagti, ma'am. Patbada ta pa lang ubi nga. Hanang mat pa nga maestra. Hanang mat pa nga mga opisina. Una,
anak na kati amo ni nanang ko di ma'am ko nakmet ken ka. Kung saan kat senyorita. Tsaka iti kasta. Kas nangigmuti ko na dadadi kini maming ko. Nga, da kayo, nakadkadwami dito balay, ibilang da kayo nga member iti pamilya ko na. You are the members of the family. Ay, nagyamanak no kasta. So nga saan kang agalalumihim, saan kang babayin, ha? Maka, gayayam ta. O saan kang mabuhin, hanggang mabuti nga mangigam ka na kita ay ayam ko. Da kita ay ayam ko, ay ayam mo meten, ay ayam ta nga duha. Wen manong nimi numaminsan ibagbaga ni nana nga kaslasaan nga mamati. Nga addakas kadakwada da Sir Briggs kini Ma'am Nelia nga kasayaat. Uri siyak met manong nimi. Yung sa bagay, awang met ti pangkumperarak. Isumot pa lang dito iti simre ka ni nana nga kaskatulong kalpasan nga natay di tatang nga awang met isang bayan mi nga kabagyan mi no sinuman di kiti kabagyan mi. Imbaglaki din manong nimi ta inturong na kami ni Apo Diyos. Iti da ito'y nga pagtaingan, iti da ito'y nga pamilya, nakasaysayad da. Inagbasa kam nga ruden kini Yuli manong nimi no anya di kiti gamit na kastamet iti tedda kanyak nga as usarek, bag, arwaten, kaslak milatan, anak tibak ng manong, numampay, saan kumakayat da ninanang. Ino niya ti paemi kiniya Yuli nga anak mi. Kastamit ti paemi, iti anak mo, amir na, nanilor na. Among pagpitasan na launa iti dimteng kayo. Kayat mi metera nga madaan ti kapsat ti anak mi. Nga maging gana ita. Sambat ba ibalin nga sigog ti asawa. Yung sa nga bali. Adamat yan kapsat na. Tano kasanot pa nang ibilang mi nga anak. Kaya ni Yuli, kastamat ti mangibilangan mi nga anak. Kaya ni Lorna. Noan niya ti para kini Yuli, isumatan ti may paay kini Lorna. Ya? Agyaman kami nga na kayo, sir. Ma'am. O anak makunambit. Ha? Si kamat nagtimag sa nga siya. Agyaman kami, sir. Ma'am. Agyaman kami. Nakasaysayahat kayo. Kat nung dumtang dukas pangarigan, kung dawin nga, makapagsupapak kami. Kat agsupapak kam to iti kinayong bagyo. Awan nga ro ti dimdimteng nga problema manong nimi. Hagsipod ta, nasyaat ti panagtrabaho ni nanang, nasyaat met manong nimi ti palangin-langin mi kini Yuli. Kaskam lang kapsat. Kaskam na talaga nga nakasingsinged ti panaggayem tunggal may sa kada kami. Saan kang pulos nga gapapa? No adda king kwa na ipabulod na. Hoy, no anat usarin mi nga doa. No anat kanin mi nga doa. Dadya lang napinpindas nga amang de kwartuna ken Katrina. Ida kami kininana gagangin laing agkakatyan kami. Agkaida kami di kami may sakatre. Saan nga napuputan manong nemi ti panaglabas ti panawen. Agtintinulong kami ti pagadalan manon nemi keni Yuli. Halos agpadpada kami nga nalaing. Nga nalalaing bitlang isunang imsyak. Tada na kita agpanagpatulong ko kayang kuhana nga dya kamo. At dapat kayo di panagpatulong na kanya nga dinawat mo. Agsinuro kam nga ron. No kasta ngagpasyar da manon nemi sumursurutak. Pasare sumurot met ni nanang. Mapangkamagmul, kandad no, pagpaspasyar, karang pipintas nga lugar. Aging kama nung nemi. Graduar kami ng elementarya. Tsaka mo ta. Kasla saan ko umawatan? Kasla.
Ada dumdum, ada mapaspasamak nga gulo. Gulo? Nanang? Anak, abi kasla, ada problema? Ada ka di problema nang? Itapit ha, nagradura kami ton kini Yuli. Iti elementarya. Bumalasitan kami. Siguro na lang ito no, ag-high school kami. Kaskas di nga, agkaskulaan kami. Nga agbasak man iti pagbasaan na nga exclusive school. Anak, sabi ko matakasta, sabi ko ma. Yung mata problema. Ano problema? Maluglugi di kiti negosyo da. Anak? Maluglugi da, anak. Kasta man ti, mangmangil ko asaritaan di kiti agasawa. Kasano nga malugid ako ma? Kahit ahumat sa bali nga paggaston da, da kay man lang ti susweldon da mano kay lang. Da, ado di kiti empleyado da. Ikaw na, may masaman ti anak da. Sana singbat man ti Sir Bricks. Saan saman nga suksugal Saan saman nga chichiks. Saan saman nga agin inom. No minom ang man basit man lang. Wen, nasingpat da. Nasiyaat da. Ngem, ori no nasiyaat ti tao. No addaman tao nga mangloko kadakwada. Anya? Datan sa ti kung kunadang iskam. Na iskam na kita kasawa. Kat, diya ka mo, naitaray ti puunan da. Nagpuho ti puunan da, na nangloko kadakwada, da taman ti panagawat ko. Iti saritaan da, no kasta nga agsarsalita da. Kat, gapoy ti dayta, kapilitan ngimutang da. Balbaliw nga, bangunin da tinegosyo da. Isunalan da. Kaskas di nga malugi da. Diyos ko, apay maaramid deta kadakwada, idito ta nakasasyat nga tao, nanang. Wen nga rod, takunak nga rod itayen. Ure no kasanot kasayaat mo, no saan nga nasyaat ti padam nga tao. Data nga tat, gapo naman, no apay ka kasjay, nga nalakada lang nga naluko, kaputa, nasayat da nga rod. Nagtalag da iti tao nga samad kahim nga rumbay mapagtalkan. Kas di ti panaghawat ko ti problema. Diyos ko, ano nga rutin nanang? Dito nga ti problema ita. Anak, noan niya tinigkadeng, rumbing ngawatan ta. Wala ta graduar ka man ti elementarya. Kahit nung kas pagarigan ta, saan tang ngagnayad dito eh? Di sumapultan sa maling pagyanan ta. Bareng no, adan tumitlakas to yung masapulan ta nga, agyan ta nga doa. Makatulong ka matin. Abi, papanahon da tayo? Anak, numaluglugidan. Kapilitan nga, sanda na kabaylan pa iti. Mangpasweldo ka rin iti katulong. Anya? Kahit mo nga saon nanang, agbalimatan nga nakurapay, dayoli. Kaslakas ta. Manipod iti nga to. Arig da, nanabtuog. Yung mga pay mapasamang ti kastak, nakasasayaan da. Iso nga rod, uri no kasanot kinasayaat mo nga tao, no, ti tao nga pagtaltalkam kat saan nga nasyat ken ka. No kasta, ada nang loko kadakwada, ada nang loko kadakwada. Na? Niko, kasla ko lang ma-imagine. Kasanong tulangin ti biyag da. Baliwan na tagrubwat. Mangrugi naman ti baba. Okay. Baka mapapanahon na pa isuda. Kada ito nga balay. Gapo nga ratikadot utang da. Naisalda, da ito nga balay. Kat gapo taong pagbayad da, guyudan tinang salda. Kat pag naidandan to nga runen,
Dayoli kan dagiti naganak ken kuana. Mabalin naman tagkasera. Nyamatin, nakasaysayat ti tao, kalpasan na, lukwad na. Huwag nga iso nga saan ka basta agtalik, iti asinuman dita, kung naman no, nakasaysayat ngim samit. Ngim nakasaysayat na nanang, isun ti kasasayatan, iso da ti pamilya kasasayatan, nang ro naginiyodi nga best friend ko, yung bilang dak nga anak, bilang nakakapsat. Anak, orayan talang no, anat sumarno, pasama. Orayan talang no, anyat sumarno, mapasamak, kinuna ni nanang manong. Idagraduar kami, manong nemi, namnamay kumaidi, nga siyempre, dabak nang da, ket ado ti paalami. Kam kasla, saan nga naragsak, tila nga di kita agasawa, anaganak kiniyoli. Idagraduar kami ngagpadpada. No pa ni nanang nakitak tiragsak na manong. To agraduar akong elementarya. Saan ta pa nga nagpaala? Saan kami nga nagpaala? Gamot na kabigatan na ready nga panagraduar mi kini Yuli. Rugyam mi kanong tekpakada. Nang, anak, nairobot mo kanin di kita rawatem. Basit man lang ti robot ko nang. Hore siya. Umaikan. Tayong tagyaman ka nagpakada. Kadagiti nakasaysayat nga nagbalin nga amota. Manong nemi no kasano ti ragsak. Dagiti agasawa. Idi awaten da kami nga gina. No naisim da idi nga nakaragsak da nga nangawat ka da kami. Nga nangibaga nga saan ka nga boteng, hang ka nga galumiim, ibilang nyo, kaputa ibilang kayo nga membro ti pamilya mi. Kabaligtad. Kaputa nakariliday da manong. Nga kasla, bakbaklayan ta tilubong. Kastat kadagsan, tisagsagrapan da. Ni Sir Briggs, manong nemi, tinagtima. Mirna, Lorna, umuna-unay, agaman kami. Di kinapudnuyo kada kami. Di pa nagserbiyo. Impayo kada kami, ti pudpudno pa nagserbiyo. Alakit sabi ko, ma, naipay mimet, ti bayan natop nga supapak, tinapudno pa nagserbiyo. Nagaroon naging kamir na, ti kinapudno nga nagserbiyo. Kaya't mi kuma, ngagnanayon ti panagdadanggay tayo. Nagaroon na, nasingad unay ngagkahiyem ti anak mi ken ti anak mo. Dalor na kini Yoli. Ngamsan na kayo nga kabaylan pa nga swelduan. Ada pa kaamon ti bangko. Nga guyudan din na ti nga balay. Ito numay nga lawas. Nagundawin mi pa nga sumapul iti pagkanami. Nga talo. Siyak ti asawa kan ti anak mi. Doon payado pa di kiti utang nga sampay nga nabayadan. Nga doon di kiti mangtuntun kada kami tak mabayadan mi di kiti utang. Yung more nga tamad na paspasanda kami, amin. Paspasanda kami nga talowanin. Tumited mi. Balbaliwak manin ti mangrugi, barbaring no. Mapasublik. Oresan ka kasi ti dati nga na progreso. Basta tinasken ka. Ada pang biyag ko ka na kiti akinak. Kanada pang babasak kini Yoli.
Ala, ikanakaranak ko, Pirna, kan Lorna, nga makasapol kayo madlang adakos ti pagyanan nyo. Iramraman da kami kumahamad ka digit kararag yung sabi ko mo. Tamakasapol kami madlayang tim. Sa balik ang pagdagusan mi. Ken, agbiyak kami. Nga may kami matinaran niya nga masakbayan danang mi. Sige. Imarakop ni Nanang kani Sir Briggs. Sana insublat nga narakop manong naming ni Ma'am Nelia. Imarakop akmet kada kita agasawa. Init sa pulik no sa dinot ayan ni ulik. Ada ti suling agsangsangit. Siya ko na mismo ti masadag kang kuha na manong naming. Yoli? Yoli, my friend? Lorna? Lorna? Timakder ni Yoli barong nami kat naging narakop kami. Iti nakairot kabayatan ngagsangsangit kami. Yoli? Agamanak? Tapanipon ini, nagyan kami ito'y manipon ini, naggayem ta. Nakanado, di impapay mo kaniya, kada kami kininanang ko. Pinagyan na kami tinapindas nga balay, no anyat arwate, marwatek, no anyat ayam mo, ay ayam ko, no anyat kanim, kanek. Nagyamanak, Yuli. Saan ka ito nga maipatan? Nalaro na kaniya, Lorna. Saan ka ito malipatan? Sa dinungarit itan, ti papanan nyo. Diyan ka mo kininanan. Kano sa din no, ti panginakdakan niya po, Diyos ka na kami nga kina. Yoli, nukas pagarikan na, nadantungon daway nga. Siya ti may kantikon daway nga mangsapul kanya. Sapulan na to. Kat no siya to dadagon daway nga mangsapul ka. Sapulan ka to. Sabi ko man makapagkita tantupay. Sabi ko tagkita tantumanen. Sabi ko madrama ready nga eksena manong nimi. Mabalin lo kumakit saan kami nga pumanaw. Mabalin kumakit no sa dinot papananda isumit iti papanaming agina. Ngayon samit nga rin nga mabalin manong nga susurutan mida. Ta siguro kat adabukod na nga dana, adamad bukod mi kaninanang nga dalan. Anas kan nga surutan. Manipod dito'y manong nimi nga nagyanan mi, tinurong mi ti syudad ti Manila. Imo na manong nimi nagsapul kami tinalaka nga pagkasaraan dadamot urnong ni nanang. Kat kalpasan na simrek manong nimi nagsapul iti trabaho kas katulong matlang. Ti pagpintasan na manong nimi kat stay out. Iti asadag ti eskwela nasarakan mi nga kasera mi manong. Nagtrabaho ni nanang nga kas katulong simrek akmet nga nagbasa iti sekunderya. Awan di sabali nga naramid ko manong nemi no dinang ipasnek tinagbasa.
Agas man ti kinapasnek ni nanang ngagtrabaho mangged nga para pagbiag mi. Pagbayad ti karsera, kuryente, danom, may gatang ka na kiti kasapulan mi nga ipauneg, kasapula kiti eskwela, ken kasapulan mi. Sa kumitlatang maliklikan na di malagip ni Yoli. Kumusta nga tayo ni Yoli? Sa ding itan ti handa. Malagligip ko latakan na yun. Katakal ti pamatik nga pati isuna kat malaglagip na. Naganusta nga agkararag kami kaninanang sa amilat nga malipatan nga iragpin dagiti talo. Ni Sir Briggs, ni Ma'am Nelia, kastama tayong kini Yoli. Nasabi ko nakasapol damat lahing itinapin sa pagyananda. Sabi ko nakapagtrabaho da ngagpadpada. Sabi ko mapasubli damat lahing ti dati ket madanda di bukod nga balay. Mapaadal da ni Yoli. Nagastamat manong nemi ti karkararag mi kaninanang. Gawang ko matagsaksakit kada kami. Awang ko mangloko kada kami. No ba ado di kadi agar-aram kaninanang saan nang ikaskaso ida. Kasmente ka ado manong nemi na kiti lalaki nga sumurot-surot, sumabat-sabat, umibos-ibos kanyak, idi adako ni ti 4th year high school. Aging ka nga naggraduara kon manong nemi iti high school. Naragsak ni nanang, kasano tiragsak na idi agraduara ti elementarya maspay, idi agraduara kon iti high school. Kat ko na kanyak. Sigurado nga kahit matagbasa ti college sana. Kat dapat lang nang. Di ba? Dito matla ti kang runaan nga panggipyo. Isod ka po na trabaho kayo. Tapno may kandak tinaran niya ka masakbayan. Anat kahit mga kurso. Accountancy. Anak. Itultuloy mo kortek dapas na ka pa nagbasa ma. Kanitultuloy mo at pa nagsisikmat mo. Di ka pa ilang makinubnubyo. Huwag ang pagdanagan nyo. Matungpal ko terapahap ko. Akas man terapahap yo para kaniya. Di pagpintasan na manon nemi isang kamunay nga marigatan. Ang sipod ta, malaksid iti panagbalin ni nanang agas katulong at abay sa baling matapagtrabahuan na iti sardam. Ag double job manong. Tapno di kasta, damat lang nananay nga para kada kami. Nagsipod ta, ngumingina, di magatgatang, usot ka po naman nga, masapul mat nga, agsapul pa iti sa balin na nga trabaho, pagkidan na iti kwarta. Kasa nga napupuutan manong nemi, di pa naglabas, di panuwen. Aging ka nga graduara ko manong iti college. Dadamanin nga ragsak ni nanang, ken ragsak ko. Ore kam lamang kalwa manon nemi. Dada kami niti stage, nga panangawat ko ti diploma. At naman ti ragsak mi manon nemi nga ginay, di rumuar ti resulta, ti panag-review, kaya nag-take ko ti board, gawin sa akon nga nananay nga accountant. Saan ka narigata nga nagsapol, iti pagtrabaho ak manong. Nagsipod na nakastrike iti may isang dakila kumpanya. When, na may isak ka iti accountant, iti dayta nga kumpanya. Ado di kita nagbaling nga gagayim ko, di kita ka-opisina, kanda dumapa nga nagbaling na singit kanya. Yung saan ko lata malipatan ni Yoli. Nasulukin ng upat nga tawin. Kumusta nga taitan ni Yoli? Nagsubli nga tamit lang, ti dati nga kinarang ay ti biyagda. Nakapagturpos nga tamatin. Isungatan ti makamo nga asikaso, iti negosyo da. Kumusta mo ti Sir Briggs, kini Ma'am Nelia? Ala, sabi ko tanda naman ti na siya takasahan. Ini mga pagtrabaho ako, manong nemi, dan makatawin ko, iti nakagatang kaming maternity townhouse, kini nanang. Pinasardin ko, manong nemi, agtrabaho, kas katulong ni nanang. Ang iyong anak, anang ortubrak. Ni nanang man,
Isod ka po ng aron nga naalat dito nga tanhaw, tapos nakastakit dito kayo. Nga agdalos, agdaba, katulong na, katulungan. Sa balid niya katulong ng katulungan. Agdan tinulong ta nga gina, di ba nay? Tinulungan na, edi pa nagbasa, nagbaliga, thank you na nang ita, agsupapagak matan ka na kayo. Gusto nga na mabalin, saan kayo nga mabugbugar ko na kuma. Saan kayo mabugbugar, nga maibilang nga katulong. Siyempre, kas katulong no kat pagyanan yun, di malikdikan nga bugkawan da kayo, di ba? Nga ungtan, nga naagsaod da ka lagi nakasakit, kung no, saan ka nga tao, panahon matan na nagtapno. Ag na kayo. Ang magsakitak sa sana kagtrabaho, anak. Nagtrabaho kayo dito balaya. Sa may sada tan house nga na nagatang tayo ada na lawa nga backyard na agmula kay dita tinatengon anya na kayat yung mula. Mabalin nyo mati agtarakan iti native nga manok. Ore adata ti syudad, adumadlata diti mabalin nga aramiden nanan. Kasta nga ron tinabasamak manong nimi. Kahit ada na gini kundaway, siyempre, ngawan trabaho, agkuyog kam nga agina, kung namlan magkapsat kami, nga mapanggam ag window shopping, agpasyar, mangan kada kiti class nga restaurant, ag merienda, ag shopping, kanda dumapay. Anak, nanang, sampai nga nanay nga baligi, ti amin. Tapay, doon ka anong harod nga bali nga nananay nga baligi, di pa nagpamilya. Tapos saan nga malikdikan data? Da kami nang, baka kayat yung timandaanin ti may kadwa nga asawa. Hindi ko mapailangan no kayat ko. Ita na taong problema. Anak ko pakasapulak ti may kadwa nga asawa. Adda ka mat anak. Nagruna, no adan to ni paay mong apo ko. Awang karimat lang, awang pa'y kaditi, babali mo yaman mo kanya. Ato na kita agar-araw na nang nimawang ko pa na sa pulan, nasarakan. Diba ko na, dream boy ko, awang ba tinamang pitik ti puso? Hala, sabi ko maanak, tasang kanto ngagbidot ngagpili, idagbaling asawam. Dito nga baligim, sabi ko matabaligim at lahing, hindi pa nagpamilya. Inaw-dawat na natin kinapot Diyos. Nanang, kumusta nga tawat itanda, Sir Briggs, ni Ma'am Nelia, nang rona kiniyoli? Malaglagip mo ida, Jack ida malipatan nang rona tigayam ko. Sa galing nga bagam idi nga nadagundaway mo at sa pulim ida. Sang pang sa pulak nga ron kadakwada. Ni kontak awan. Kat padasam ati agsalsaludsod. O nga pala, padasam iti social media. I-search mo na kiti no anat nagan na tinta Facebook account da. Wanang kasi taramidek. Sa pulik ida. Nang naurungan kiniyoli. Kayat ko nga makawakita kami kiniyoli. Kayat ko nga supapakan, tikinaimbag na, kada tayo di, tikinambag na. Alawan anak. Sabi ko ma, dumting di gundawi nga makapagkikita tayo. Nugas na nga on ubrak manong naming cellphone ko, tikot ko parang social media, agsapo, ag-search, manong naming ka na kiti account. Pangkutinagan nga Yuli, Japilieto na, dinagan ni Sir Briggs, ni Ma'am Nelia, wala. Ako, tiba sa pulak. Naging gaman ng naming idimtengen nga nagsabaten ti dalan mi ti lalaki nga naikarikanyak. Iti ba isa nga party nga natandaran mi ti best friend kan office mate ko. Huy, Lorna, sikat kita na di gwapo nga lalaki.
Siya ko ni sika. Sika. Sikan sa amin, sika. Umasinigan. Kat siya, kami semua manong name itinasidgan na. Huwain manong. Inasidgan na, nagwapo na isem, manong name. Isa da ito ni Eric. May sangar arkitek. Manong name. Inala na manong name iti phone number ko. Nag-friend request. Kat in-accept ko manong name. Karinimod lang harabi nga simpang pedak diri balay manong name nga lao ni nanang anaragsakak. Isang sa nga interagsak mo. Nang dimtengen ti gundaway nga. Adan na magpitik iti puso. Adan na kainlabak. Nainlab ka kang kuwana. Iso na nga nainlab nga takang ka. Isigun ka iti panaggaragaraw na, panagsasao na, wanang kita na kanyak. Nainlab ka bingang padpada. May isa nga arkitek, guwapo. Alis to manong naming nga nagsinungan tirik nami kani Eric. Wen manong, kadgabot talaga na saan ko nung magawidan tirik nak, no kasta nga awisan nak, sana ka makabagked-ked. Mapag nga mag-dinner date, ag-lunch date. Nakaragragsakak no isot ka sa sarita. Agasmat iti kinaragsak na nga makisarsarita ka nga. Mapagkatawa na, agpadpada kami ka iti likes, manong naming. Magustuhan mi nga sidaan, magustuhan mi nga kanan, magustuhan mi nga pasyar, magustuhan. Dahil kita nga dumapay magustuhan. Magustuhan naman, agpadpada kami. Naging ka nagdato na ni Suna manong naming. Kat gagangin laing ba't manong naming hangko ba't basta sungbatan nga dagos. Indem nga bulan manong naming sipot na kabamo kami kan nagdaton na ni Eric kaniyak. Hindi aklo na ko ni Suna. Kasta mo taragsak na manong naming nga nangarakop kaniyak. Agas man iti panangbalis ko iti dahi tangarakop. Ano naragsak akmet. Naragsak kam nga doa. Kat saan kam nga basta naging narakop no di kat naglanang payan di kiti bibingwi. Narik nakon manong name iti bara di kiti bibig na. Narik nakon ti bara di kiti apros na. Aging ka manong name nga nagproposen ni Eric kaniya. Kalbasan nga niya maamok isuna kininanang. Nga niya maamunak met kadagit naganak ken kuhanak ken kakamsak na. Natulag nga ro ti kalay sami manong nemi. Kat may sapay da itang ibilang mi kararagsakan na paset ti biyag ko ti biyag mi. Ti panagmaymaysan, ti puso mi, panagmaymaysan, ti bagi mi, ti amin-amin mi kini Eric. Kini daw ko manong naming agtalin ed kami ti sidong ni nanang. Manugot met manong. Kat syempre, dito kami nga nagnaed. Hoen, tanalawa ken napintas met manong. Intuloy na tinagtrabaho. Agas met iti panang ituloy ko ti panagtrabaho. Bukod na nga business manong naming ti trabaho da. Architect ni Eric, idinto ta engineer ti kapsat na. Dududwada lang ang kapsat. Tawid na rin ang negosyo kariginagadnag kang kuana. Kadakwada. Construction firm. Akong kontrata da manong naming kanagitirak kalapasdek. Nangruna kanagitiad ti subdivision. Architect ni Eric, engineer ti kapsat na. Idinto ta. Idi tam imanugutak. Kaya baga ti asawak manong. Nga makitipon akon. Iti negosyo da. Agbalinan nga negosyo bi. Kasapulan da ti accountant akas kanyak. Kat syempre siya akong tinagbaling accountant. Ti bukod mi nga business. Agkuyog kami ti asawak manong nami ang sumrek iti opisina, panaka-opisina da.
design, isuna, kada iti rasken, pag-design na idinto siya, kada document, iti accounting department, amang kita, iti nga gusto mo't lang, panakalilis, di iti kwarta, ananay, panagsweldo, dan dumapay, manong nemi, mangi, lakan iti panakai, iti panaka, bayad iti tax, iti BIR, ta nagbalinak nga ron nga accountant, manong nemi iti kumpanya. Manong nemi naman rin damagin ninanang no, at da nagpitik ti saklot ko. Taday man ti damdamagin, manong nemi ti asawak gumata gumana. Duwa nga tawan tanton, sweetheart. Awang kadipay. Awang matpay. Kahit ko launahin, ori siya, ori ni nanang. Agpa-check up ta. Sige, dito ko mamatisingasing ko. Agpa-check up ta. Manong nemi adana doktalan dakan nga na dati narigatak manong nemi nga makaala. Kasalasahan nga match manong nemi ti egg cell ko ken ti sperm cell na. Ngam ko na ti doktor manong nemi nga dumdeng to nga makapagsinabat ti cell tutunggal may sagada kami. Ininto ta ko nakbait manong. Ngano kasta ngag-sex kami ti asawa ket kang kanayon kami mat ngagkasinabat ngaggadan. Ngam ore ka nuno kasta. Ore no makapagsinabat tirik nami no saan nga makapagsinabat agmatch digiti agtipon nga cells. Wahen manong nemi adu nga agas ken pamuspusan tapno ni kasta ket alistuak nga makaala. Hingga akalpasan ti makatawan si podagag-agasak. Idita. Napanag nagpa-check up manong positive. Oh, agyawanak doktor. Awan sa bali nga pagyamanam sa wan ti bagim gamot at tinulungan mat ti bagim kang roan ni Apo Diyos. Takunadan ore no kasanot salunat mo no saan pa ilang panawin tapno ikan na ka. Paraburan na ka ti Diyos ti anak. Kasama pasama. Ngam day 20 panawin tapno maparaburan kay ti anak iti asawam. Awan ito sa pulag pa doktor. Numay pasngin ko lagi din ti anak ko. Sabi ko matasal lang nga may mesa. Kain ko 2, 3. Dumakdakkel ti tiyan ko manon nemi kat paritan akong ti asawak nga report iti opisina. Hamat nga narigat ti trabaho, sweetheart. Oray pa Saan mga narigat trabaho physically, ngam ta utak mo, siyempre. Mapagtaran ti anak ta. Huwag gayam, baka saan nga kabaylan ni nanang, ti mga sikaso kang ka, into nagpasangay ka. Nakit mo sawan. Kabaylan tamet, sweetheart, ti mga alat ti katulong. Unyag peso niya. Tanong ni nanang, ado mo trabaho na. Iso nga masapol nga, ada katulong. Umad gamin, sweetheart. Hagbat-bata sa mga opisina. Nakakasimat ni nanang, dapat lang ada kaduwata. Ada kaduwana. Ada katulong ta. Tapos di kaslagat saan nga ibaga ni nanang nga, isot katulong ta. Anong ang taramidem? Magsapulak, mapanag to ti agency, kitad ka na kasi klase ng katulong. Apa ada agency mo lang eh. Ti local made. Yeah. Malaksin ka na talagang nagsursurso, nagsapsapul iti serkanda. Namimitas mo lang no, aglasat tayo iti agency, tapos sigurado nga nasiyaad at alayan ta. Alangan mo na mga alat at no, agkasapulang nga, agkasumbrag ang katulong, alam dalata nga saan ta imbestiga rin, no, sa sino isuna. Di ba Pilipinas mo lang no, glasat iti agency. Sige, sweetheart. Italag ko king garat, ha? Ha? Wait, check ti maka mo. Inton bigat, sa nga bigat, baring no adanton, agbaling nga katulong tayo.
May kadua nga aldaw manong nemi, hindi tumawag ti asawak. Sweetheart, agawid kan? Agawid akon. Adan kaduak. Kaduam nga, agbaling nga katulong. Agbaling nga kadwa tayo. Nagkaputi agency. Juan, tinawagan dak katata kanon. I-recommendar da kanya. So, di magasakti agency, kat kakuyog ko ni Sona. Ay, nasiado na nung kasta. O rin, okay man lang. Okay man. Napintas. Dan sakit kayo sa Sona na napintas ngayon bagam. Sweetheart, ha? Bagamat no, amok no niya panunot mo, Lorna, sweetheart. Tawad na pa nagtalik mo kanya. Uray nga ta, palawlawan dak ka na kita kakabindas ng babae. Awan tipilyak ka na kwada. Sikalain tipilyak. Gabuta sikalain ti para kanya. Oh, bula. Pinaspasunghadak ti asawak manong name tsaka muno apay. Excited ha? Nga makakita no sino ti agbaling nga katulong mi. Diyos ko, sabi ko matasan ka mga makapatang na ti madi. Ti kayat ko nga baling nga kadwami at honest. Awan pidpidot na. Masapol nga nagagat. Napindas trabaho na. Malagip ko lakat nga rodman ang manong name. Edita, sumsumrek ni nana nga kaskatulong. Nga nakasarak kami, iti nakasaysaya at nga nagbaling nga amo mi. Kumusta nga taitan? The Sir Bricks ni Ma'am Nelia kini Yuli. Yuli, my friend. Inaramid ko man tinangsabol kang ka, mabenti social media ang awang metapulos. Saan tungatan nga pasamak, ti pa nagsabat, ti dalanta, Yuli? Kinon ko na kita sa salitak, ti bagik ba nung nemi, ide, ta mapasungada kon, ti lugan, ti asawa. Wan manong nemi, ni nanang tinangilokat, ti gate, tada isuna iti sango, asa si kasuna, di ti masetas na. Siyemrek ti kotse, manong nemi, direkap dinanang, ti gate, iti na ikarahen, ni Eric, ti kotse na. Nakita ka ba nung nemi, nga dadimsag nga babae. Dejay, tagbaling nga katulong. Kuri ka. Kasla. Malasing ko. Oh. Tsak napupuutan ti masdeg manong nemi kat kabayatan ngumas aseteka. Iso. Yuli! Nakigtot manong nemi. Kasla, nakangag ti anyaman nga, napigsa nga, at adi man lang kirayan. Inarakop ko manong. Yuli, I'm sure you're Yuli, my friend. Yuli. Kinita na, nagkinita kami. Timrem dagi tiluana. Lorna? Lorna? Yuli? Sikat isumrek kakatulong? Lorna? Yuli, my friend. Iti taliyawag ti asawak manong nemi mas daaw nga. Nga di napagarupen manong nemi nga gamamu kami. Ti katulong nga recommender ti agency nga sumrek kadwami kat iso. Iso, ti anak dagiti ag-asawa nga nakasaysayat nga nangawat kada kaming agina idadda kami tirigat. Yung api ka sumrek kakatulong. Nagdamasamak ka na kayo. Nakastrek kami nito nagtibalay manong naimi di sa lunsudeg na ito. Nagwigiwing. Nagsangit. Ninarakop ko.
Kas tawanin ti basa ti badok manong na imitay mo dubod na trupa na iti barukok ko. Nagsanggasat ti pamilya mi. Nagtultuloy ti malas ti biyag mi. Ingarigatan ni daddy nga naramid ti amin tapno makalungaw kami, aglimlimang kami, ilimlimangan mi digiti agsingsingir kadapdani kini mami kadagiti adu nga utang mi. Agingga nga ti panaggapo kiti eskwela. Toori ka sa no iti kat ikarkarigatag kumamat nagbasa nga graduar. Nasagpitan mi ni daddy nga nagbakal. Anya, di na nadairan pa iti kaado nga problema. Iso kinakayat nan nga kinitel ti bulod na biyag. Kat pinanawon na kami kini mami. At adon tinikat mi kinitawanan ni daddy. Inaramid met ni daddy ni mami ti pamuspusan ngem inabak ti depres. Di nan kinabailan. Naman naman tin sinurot. Dinalon ni daddy. Hindi nagkaisangap niya. Naawa na anak iti ama ken ina. Sagon nga na ituloy pa iti nagbasa. Gusto nga simbalay ka kaon ka naging trabaho. Agyan ti karinderya ka para ugas ti pinggan. Kaya dumapay nga na strike ko. Nga trabaho kas katulong. Manong nemi na ibuyog ak ti kasta nga panagsangsangit ti best friend ko. Sa nga balik. Nagyaman tayo pa lang kiniapon Diyos tintulog na ngagsabat pa itidalan ta, Yuli. Tapno makapagsupapak kami, makapagsupapak ka iti kinaimbagyo ka na kami kininanang ko. Nakanaknagal di hutang mi nga naimbaganakim ka na kayo. Naimbilang na kami nga miyambor ti pamilyayo. Yuli hanggang ka nito yung saan nga katulong. No di ka na kami ti magtulong kan ka. No kayat mo pa itagbasa? Kayat ko na eh. Sige. Hanggang ganito yung magbasahin na ka. Ano anyaman ti kayat mo kurso kan pagbalinan. Gunudem, babayan ti tulong mi kan ka. Nanapyalaeng nga na ita ti pang supapak mi ti kinaimbagyo ka na kami nga gina. Kasta nga ron tinapasamak manong. Pinagbasa mi ni Yuli no pa'y tumultulong lang tamat dito balay no pa'y anawaan mi. Ngam kayat natin tumulong. Kayatan nga basbasa. Langro na manong nemi di pasangay kon ni Eric Jr. Wan manong. Siyempre, malaksid kay ni Yuli. Ada pa inalami siyempre. Nga nayon nga talagang susto nga katulong mi. Tapno di kastakit saan kami nga marikatan. Nang runa, kahit nanayonan pa'y manong nemi danak mi. Nagbaling nga talo. Nga ti agdama manong nemi, andan kamukbukudan nga pamilya ni Yuli. Nga nayasdag matlaing ka na kami. Agkakaruba kam lang manong nemi. Kahit nakapatangmat, iti na siya at nga lalaki, nga nagbaling nga asawa na, nga nagbalimbat nga ama, karig iti tuwang anak na. Napiksa pa lang ni nanang manong. Tayo so di maysa, akang runan nga, bangkat kadwa mangas asikaso karig iti talungan anak mi, keni Eric. Kahit no kasta manong nemi nga makapagtitipon kami, siyak, ti asawak, dagiti anak mi ni nanang, ken kastaman ti pamilya ni Yoli. Malaglagit milat tama tinapalabas manong. Hala, kasya talaga tibiyag ako na manong. Kitam kadlaeng.
nakasaysayad da, nakapimpidas iti, tibiyag da, Sir Bricks, kani Ma'am Nelia. Bigla nga, nanabtuog da. Akas ko na ni nanang iti naramat ng balikas, nanabtuog. Gapo iti panang loko. Digiti nakasay, no nagbaling ka na siya at kata, pakapatang ka rin tao nga mangloko ken ka. Takunadan manong, tilikudan ti kinasiyat mo. At dulat tamad na kita'y manglukluko. Nga didaam mo, nga bigbiken titulong nga maipay kadakwada, imbes nga tumulong da, ag supapak da, lukwan da pa itipada da nga tao. Dito nga ron, ti makasaritak, manong, ganagyaman naglaunay, iti anos mo, anang urnos, kalpasangan na nakinsan kang kadit Italiana. Ngayon sabay ko mat, at damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibihag, karagin ipahadak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuoy nga ron, nagkiyaman nga pagayam mo, Lorna. Thank you, Ken ka, Lorna. Iting ka pa nagburay na pakasalitaan niyo.